Awni yangma bi amena dessert tellement do dege na be janga dudo yi kosebe surtout demsenu yere akadolu da kosebe abe ko mina fo seri nga seri mindo lede koko kelendo ala lede koko te dore yi koko nonoko abe soro alimentation na ma were nya bala chuga mina ni malo de italien fe ni ga malo yi malo wusuri ale temi ver nya fla bonyango an yere be bado dessert ko ni ale ko manga chaya tindo lede koko 400 ml ani fruit comme awere nyabala chuga mina iba ke fruit min bi be yere sagoma ani koko mugu doni ndron o ya garniture ka ni chenya doni ame jili tri kelen kanga da kon nana o kofe ame koko cuillère fitini nya kelen kala ibe koko ku inke ka be yere sagoma o kofe amba to ino anga jiga kala ya nanga jiga da ina fa bina wuli doron amba dele ina fo yere nyabala ni adele le ni fe anga malo kolen jelen pasi amena kanga da kon nana komi nya fa chuga mina dessert de don amba ke doni ndoron tindo nyani dessert ko fe dumini munu nga ke ko be ke chugo di tando place na soro oluye amanga da to isisa ka tobi fa jiga jigi doni na jijigi na wati mina amba ke fe ento kala miniti damado tobili kofe koma were nyabala jijigina doni ame sugaro kala sisan ibe sugaro ku inke ka be iyere sagoma amba nyami nywana wasa sugaro ka yela la kanya kosebe ni sugaro yelela la doro ame soro kana ngaledi kuku tasa ambu kala komi nya fo chuga mina ni ka ledi kuku ye 400 ml ate clanche bodoni lede koko nyuma kelen ala amba to ina ka to bi fa jiga jigi ite barama bugada la de nyana be fugu ka bon comme awere nya bala chuga mina jijigira sade ani fana malo nunu mona foka duru nyana ambe ber doni kala wasa o kani magaya na yija ikana kalanga ni seraka ani ngala aba guyelema wa adundola abe janda kosebe ame beri na nga seri nyami nyana fanga seri funde ninga beri yele sa inafo numu ka takami abe neko yele chuga mina amba to ino aka wushu doni kasoro ka nga bara toke ame sukaro fitini ninta ita ni chaya ibo ko inke ka be yere saguma ame na le de yele ka ke keremi ambe jidoni kala wasa mamunu ma degale yele la kana na ta nyambulo komo were nyabala chuga mina yele lete ante tasuma chaya korode nyani aba foka be shishambulo o wati konna na yanga friwu ko ka je pasi kasoro ka tige chogola tige chogo min kadi anere amba tasisa ka kala inafo ni manguru ketola ya la nife ne manguru dingilin droneta ani raisin damado iyera ba laje ni fon fe min bi bolo ibe se ka sote tanjugo ena ko kala bashi dingilin tala kuma onya bala jala chuga mina akumina barni bulu doni na kera ka be bari bulu ibe se ka jifitini ngala inafo abina teme jakan sisa ne jifitini kala wasa sugaro inga yela la kani bara de wulilen flene an fede anta antega jode ni tega jodora be singa fodi ka be ta bari bulu no e ka sigi dala anta antega jo amba la matando fa ka dunyo ana kanya kosebe miniti duru ka se miniti tama akanga si na yi jaibe se ka sukri vani kalanga ko mami koko era di kasa nofe ni ma sukri vani foi kala ko ma were nya bala chuga mina ni asele amba le black refe ka soro ka nga seri sumale ambota ka nga pu konnana no ya nga dessert verni ante seri kalamanka konnana de ambe seri sumale foga dunyana ko ma were nya bala chuga mina ni ka seri nduni dunyana ka nyere di ambe soro ka na yele ma vernu konnana kelengele foga bandai o bara nyana bora amanga firui ale fana sumale nyuma amina ka sanfelala ni min glanto fleni ni mano dessert du mambadu nan klala frigo kella sanfelala na yija ibado frigo konna na folo kasoro kana garniture kala garniture inte dowere kogo mugu de do na yija ibese ka kogo mugu furufura sanfelala kasoro ka do frigo konna na sumana wati mina doron ale de bara nyana koma oyere nyabala chuga mina kelembora ne talaw dotaro ta frigo konnana ni video injero ye abese ka blakata ofemo ku no ye ka chari ko sebe
k'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ. A ka na ɲinɛ ka j'aime k'a la dɛ. O de b'a to n b'a dɔn k'a fɔ nin fasugu ninnu ka di ne ni maanaw ye. Aw bismillah.